دما خوش به بینرین روژاوا تیوی و شانمه زندی یا تایبت به برخوادان شیخ مقصود و اشرفیه هر وها پیواجوین گرینگی گونها لسوریه الباکر و جلات سوریه گوت مشاندن ریکفتنین گو گچه بونه جوینک لهولیره هیه شخوا هر وها کو دعالیه مرسوم گو حکومت آدمکی یا شامه گو بناوی احمد شرع آخوی و بریارنامه اک جبو مافی کردان دان ام و خالین گرینگی گوت پیواجویه ده امی به میوانی خوی گرانبهار نقاش بکن رزدار آلدار خلیل اندام دسته سروکاتیا پارتیا اکتیا دموکرات پیده دماده خوش به رزدار آلدار که رکسپاس تفلی برنامه ما بود تنباش لاورز بله رزدار آلدار ام جوی که دست بکن برخودانا شیخ مقصود و اشرفیه یعنی پلانک بو لسر حردو تخان هاتا مشاندن زیدی دو دولتان ایریشی بر شیخ مقصود و اشرفیه کر نه تنی ترکیه نه تنی سوریه پیش پرده جی هبون یعنی اف پلان چاوا بو به چرنگی بو شخواه برخودانی یک لهمبری وان هزین هگمونی دولت ترک هاتن مشاندن دنجام دستکفتی جی هبون ویرنگی تبرا پارب که سريد از ملت مي شيخ مقصود واشرفيه طبعا سلاف دكم سلاف ورزي خوش بوان پیشکش دكم براسي ملت کی برخودان وان پر ایشیا جدم عفرینی دم شهبای دم وان چند جاران دست پیکا شورش الحطانها هر دم اشرفی و شیخ مقصود تایبت شیخ مقصود کتناوا شرن پر دجوار ده برخودانین دیروکی نشاندان و هری داویجی دیسا ایریشن برمانجا تنکرنه گو بسروان ده پیکات دیسا هلوسته وان جی تقدیر و رزداریه وکی دنش خوش شروانین اولهیا هندرین یه گول لور کاری خود کرن دمن سرکشیا شهید زیاد و هوال ویان و هوال دنیز و هوال اندن توا از وان به بیرتینم شهیدن و پیواجوی و برخدانیه برزداری وان به بیرتینم بجنا خود برانبری بیراین وان دطاوینم وان تمثیل روح برخدیر روح ایگو قبول ناکی ارادای بشکه تمثیل ویکر و دمام دخوازن اشرفی و شیخ مقصود بنرخینن ام تنه وسا وک آلیوی لشکری گوگل کی ده انجام دهات کت تاقید ام تنه وسا نرخینن بسالای وان تاقا چه تمثیل کر چه چاند افران و بخاره چه برخدانی نشان داد به تایبت هرکس شاهده گوگل اوانا هگر کاری بون تک هنوان تاقا نجبر هیزاوان بو نجبر جهاتی بوین آوان بو اوش بر ببختی آوان بو ببختی آوان هیزان که دروژن ولو دگو جبو دیالوگی جبو جارسریه شانده ناو هفدیتنا ده موعد دان هف و سر اساس هفدیتن چه بنجبو جارسرکرنا وان پرزگریکن روزانه یگو درد کتن لوان دوسا هفدیتنا ده ایریش کر لحلب جی گرک هفدیتن چه وانا دو روزه ده و شانده ما برای کتبون جبو وان را هفدیتنا بکن وان خدا علی هفدیتن پیک نتانی و دول شامه بریای دروژان دیسا هفدیتن چه بون و چاقل شامه جی تشتک جدا نگوتن اتفاق هبو و حتی لهف کربون که حیش تیمه دیسا جوین چه ببه و تشتک اتفاق کرن امزب کن لی وان سوزا خو پیک نانی او علی کی مرسلی علیه دنجی دما ایریش کرن چت گوتن دو اف چه هزک لشکری دهندره وی باجاری ده هزا لشکری لور چت که لی خویانه جبیر کرن یا خواستن بدن جبیر کرن که او هزاهان به اری کرناوان لور بو مانا یکی نیسانی مبهفر امذکر بو امذکر گوگ مجلس آور هبه آسایش آور هبه و آسایش چکی نورمال چکی عسکری هبن یعنی اتفاقیت هبو یعنی تچاو قیز بی بختی دکه اف غدر اف لی دبه گوگانا مره به جمان مره جوان هووان تی چه هیویه بکی یعنی اوج راسته گرک مرو زانه به اوانا چتنه چته جی تی تدبیر بالبران بریوان لیوانا اف چتانا هم داعشن هم چتین به دولت اترک چتتیت کم بسالا هم جی پرکس جوان شخور نه هم ولاتی سورینه جوالاتین جدانه بنر بحثا صدو نزا چخویس کشتی خود کن لحلب انا این ما راپور ددن آگاهی متین حوالي ملور هن ای پی دی وکی دن حتى هال کولانه که حلب کونه کی ازا که تنه
يعني يكي جوش حلبي جيانا خوشدز دابتنا تي چه معنی؟ تي معنى قويزي جور دي يكش حلبتنا هو وهرم يندني سوري جي هي منه بيستي قوتنا va فلان كاس كوري فلان كاس فلان باجار سوري ده وان بويرن شيخ مقصود اشرفي داتي كشتن معنى va اما شهيد شدون ام نوادن ام ناسنامي وان ديار دكن كاي وان كانين جبرگو تف بياني بون تف چتين داعشي بون طولا خود خواستش مراكن ويادني ببختيه اف بو قوت نختي بيمانها مذاكرن قوتن بلا قصد دركبه قصد دركت هنا جروبه كي اسايشي مان دا داويجي اختي جو رابور خوي شرد دان دوغم دجي قصد شرد كان وكي جو فا ما قصد بنخست شخوا وكن زانن زيدي شش ماهي اساس شيخ مقصود اشرفي چمبر دون وچمبر آن چمبره که پیوستین جیانی درمان صوتمنی همتش قد خو در باسی وان تقابه یعنی براستی اعلان کرنا شر و دست پی کرنا ایریشان سروان هر دو تاخان نتنه شش روزین داویون شش ماه داویون نه شش روز شش ماه بون اف شش ماه اف تاخ دبن ایریشا دنه لید علی عسکری دو اشکره دوان شش روزات پیکات بلا اولو نفكر انجو گشتن وقتی بقی گشتن ارمانجی خو او نه گشتن ارمانجی خو هگر ارمانج یانجی پیوانا سرکفتنی خرا کرنا مالا و باجار و کشتن انسانی مدنی به و چای رژیم کوینجی جوان سرکفتریتی بو رژیم کوینجی پر انسان کشتن رژیم کوینجی پر باجار خرا کرن و تاخ خرا کرن رژیم کوینجی پر انسان کوش برکن جمالی وان اب پیوانا سرکفتنی معناه دگوتن و شورش پیک هاتی امی سوری جنوب دعوا بکن تی سوری اوس دعوا بکن انا کریارین وان لهرم بر آوی لدجی علویاتین زانین ورایا گشتی تفدیت و لدجی درزیان جی کریاری وان تین زانین حتی گشت آستا که درزی ایگو گشورش سوری پیک آنین دم فرانسا ده ایگو پیشنگتیاوی کرن جبو سرخوبونا سوری او درزی آنا ایرو روش دویجن هم دخوازن جسوری قطبه بن ام نخوازن وی ولاتی دولوژیان بکن جبر چه؟ جبر وان چتین گوگ ایرو شام خسن دسته خواه نخوازن یکیتیا سوری بپاریزن سوری پرچه کرن علوی دان آلیه کی درزی دان آلیه کی سوریانی و آشوری دان آلیه کی سنیین دموکرات دان آلیه کی آنا جی کرد دان آلیه کی پرچه کرن یعنی لبرانبری وی هر دم قصد برپسیارتی نزیک بو پارتین سیاسی کرد برپسیارتی نزیک بون بنر تلویزیون تی ببینه هر تم روزا دسپیکه ده قصد زمان لشکری بکارنانی زمان تهدید بکارنانی ابنش ضعیفتیه که بو قصد خبر پرسیار دید اجبرگو قصد نه گروپه که ملی سوچتانه هیزه که ریخسنکری هیزه که خودی نرینه خودی سیاست خودی بیراوریه بعقل تفكريا بعلي هستياري تنت بريار ندا تبي جو بلكي يكي دم بعلي هستياري بريارن عجله دابانا وريل بيشا اشتيه بگرتا لريل بيشا اشتيه نگرت حرتم خواست ري وكري بمينج بو اشتيه هري داويجي اوانا نسكني يعني جبو خا وقيس هيز عني نختي شيخ مقصود واشرفيه كاريبون تيك بيني نقول نسكنين بري خدان دير حافر تهديد كن قفاض خن بله برز الله شخوا تبحث بر خدانا شيخ مقصود کرد بردوام کرنا پیواژوین گو گدبن بردوام کرنا ایریشین گو تبحث چتین دولت ترک قاشو فرمیت بناوی حکومت شامی یا دمکی داخون و شردکن بري خدان دير حافره دنجام در ریکفتنک درکت او ریکفتنجی دنا برا قصدی حکومت شامی آدم کی پشتی مداخله که جهزین گرانتور دا کو آرامی چه ببه قصدی جی حاضره تجیب خوانی زمان لید انجام ده بن پیکرین چه بو ده انجام ده شهید بون بریندار هبون یعنی بن پیکرنا وه پیمانه جهلا وان چتین گوتجی بحث کر کسیم بیانینه ده انجام ده وی درکت یعنی شیخ مقصود جه درکت و در حافره جه درکت افچاوا تخوندن زانه ایگو نب اراده خوبه و چته به و ولوبه جبر دو آلیا یک چند دوان یا چتتیه دو
ايجو بريار وتعليمات الدوان دولتها ترك بشكي دولتها ترك هي دناوا دولتها ترك جبركي تفنيك من ليه بشكي واني ايجو خودي كرن خود شي كرن لسر تنبونا كردا پیمانا ده اداري دماتم ذكرن دقوتنم قبول ناكن شما شام بقصد پیمانم ذكريه حتى رو جايرو حرقو شانده متشون شامي تشتك لهف ذكرن شانده مفدگريان جي خو روجادن مداخلت کرن شانده خود شاند شامي دقوتن گرك هن تشتي خو بيك نينن حتى انا هوصب انا جي ايجا وشاندن سر شيخ مقصود واشرفيه ديسا اوبون يعني ما افشتاناش كو شيخ مقصود واشرفيه ناز ذكرن شخو عربي نزاني بود شخو نسوري نجي و اوي شامي دجي ارادوان رهينه هاتي گرتن قشت آستكي يا تبي تمام تكت شيخ مقصودي تشبكي يعني ما تحرتم تدنمينه تسبه تبيش تمام ام طاغن سيفيل المدنيين معنا بارجين عسكريين ملت يفكر مالي خو بشتي تشبكي دي سم ملت مجلس يوانشيبو ما خلك تاغين ما تنار هيك جدر بناينه يعني او تاغهان دي صار رخصين كريبن او بن ديس كارن يشيخو ماشينن تشفي ذكر تفي داوان تيتنا تاني تنك شان الشر شاندنا الشر شيء خراب كرنا بيمانانه خراب كرنا اتفاقي جبور ري بقر البيشيا بيمان جبو هرمندن مثلا د بيمانا ده اداريد ما قلتو انتجراسيون تكامل اندماج يبقى شو بيك بي ما ندفي ام بهدور رونين وم هناك تشتا مناقشه بكن نه اختي تشربكو شو رونشتن شي چنابه تبدش بين يعني بنت طرف ديجي هاب نكارن سلاوي لاوك نه فيشك افا بينه بومبا وا فيجن چكرن بريوان شتادان دير حافره براسي از بريارا قصد دا از دبينم جو قصد بريارا كراز دايه يعني وانجي سلاف دكن وان خياني جو تني بعقليه وصا تني عسكركي عشق وصا تني لشكري نفكرينه وك لشكرك د برجواندي اقل و بيشاروجا سياستا ديمقراطيك دي فكرينه برنگي خزاي بريار دان گوتن امي هرمين جو پشتي دي هلوشاندنا ريجيمي كتبوني امي جوان هرم دركبن يعني دير حافر ومسكنه امي باش دبن ياف ددا ديار كرن جو او ببرسيارتي نيزي بون دو بشف داخياني دان قاشو ناوي خو كرن وزارت پارستني وانجي داخياني دا جو گفتش کی باشم قبول دكن ويسي هنا قوت حمد رينك شاي هين حاضر ذكر ايريش كده بنر مالك انسانك مال خو مالك بتنيجي بخواز مال خو بارك هر مالك دن هر كيم روجك دوجر لازم ابا ارتشك هيزك هيزوي هنا امورين ده سويد هنا سلاح هنا لوجستيك هي نظام شيء جوج جيكي بتجي كي دمجر لازم يعني هر كيم روجك دروجر لازم هي ساعتك دي ساعت نقد يا ايريش كره تخوازن چی بيجن يعني تخوازن بيج از خورتم يا تچ خورت يعني بغدري و بخاپاندن و ببختي انت تخورتون اخو ودك تبي سوريا ديمقراطيك ابوك تبي خو سر حكم بهله هما مجازا از بيجم تاخذ سر سلاداريه هشتو صح يعني وملت سوري ولو قبول بكشتره تقولوا كارب دم دريج بك تبري بازن ديكتاتوري بري بازن هوانه تي سوري بري فكيكا تجبير كر شورش سوري هبو تجبير كر ملت دادكت كولانات گوز رومتيت خوازم ازاديت خوازم ديمقراطيت خوازم فكيولو كمان تو تقول از شورش سوري تمثيل دكم كا شورش سوري شورش سوري تدي سا ديكتاتور كي ابابك بنر جدير حافر او داخوانيه قصدي مجديت داخوانيه كباشه ليوان چكر ايريشكر بن بيكر بفي من بيكرني اساس دخوازن ري نهلنجو بيمان ده ادارته كمريته يعني حتى ما جينا دغوت يا ما جوان بيجن هجر پوشمان بونه براج مر بيجن يعني سر بيمان ده اداره هم پوشمان بونه بيجن بيولم پوشمان بونه و چه تجربه مي دولت بونه تنبو هم نعلم باش نعلم خاپاندن و ببختيان و معلمين پوشمان بون بيجنم زانو ليون دوين نام ام تخوازن انتجراسيون بيك بي تخوازو تتيريش دكه تترين دغو انتجراسيون بيك بي يعني ويا دين تشكي دين بخطر دكن او تشتي بخطر جبو سوري تبعي خطر خطابه فتنه
انسان برا حفدن جواكا برا حفدن بيكاتيان برا حفدن كردا عربا برا حفدن مسلمان و مسلمان برا حفدن حتى تندري اسلامي ده طائفه ومذهبان برا حفدودن مرة عجيب دميني يا تشاو تتخواز ببدا سلاطه في ولاتي وتملت برا حفدده معناه جبوت براستي دسلاتداريا ولاتك يكوي او بك جبوت تجي باش جوج ملت يكبه يعني يك بتشاو ناكوكي نابراوي تنبن طبعا ناكوكيا چيت के سوري پرچه به وداري كي تدويج از خازم سوري يكبه يعني تا علوي دان عليه كي تا درزي دان عليه كي تا كردان عليه كي تا سوريان دان عليه كي تا سنيين ديمقراط و ليبرال دان عليه كي تا چت خوازه بك ev kiryareke nayê qebûl kirin dij pîvanên netewiyê, dij pîvanên mirovahiyê, dij pîvanên demokrasiyê, dij hemû pîvanên ku mirovahî li ser wê aramî û aştiyê çêdike. Bilê rêzdar adlar ya te behsa xapandinekê kir. Yekê Nîsanê de jî nerîna min de xapandin çêbû. Di dema destpêka her rêkeftinekê çê dike çima israr dike ser xala leşkerî. Yekê Nîsanê de israr kir ser xala leşkerî gereke destpêkê qesedê derkeve. Şeyx Meqsûd Eşrefî wek xaleke zeyîf xwartît. Di rêkeftina dehê adarê jî ji dev hemû bendê wê berdaye wek vegera koçberê bewle misogerkirina mafê Kurd di hitirê destûra Sûriyê de gelek ew birdan dîse xapandin ew niha jî vat dibêje xapandin çêbûye. Yani nerîna wat ev rêkeftinê got çêdibin bi lîstok û planeke çêdibe yan zexteke û ew kesên got piş perdeyê de wek hêzên hegemonî gi bêdeng li van xapandinan derin komkujiyek çêdibin çi bercewendiyê wat van planan de hene. Ew dema ez vê dibêjim ne ji bo ez muberrirekî bînim ji ber ser tiştên got çêbûniyan jî wisa em tenê gazina bikin. Ermanc ne ev e. Ermanc yani em bêjin evana ne bi îrada xwe ne. Rojekê tişkî dibêjin roja din talîmatek ji wan vê tişkîdin dikin. Ev dibe bêbextî, dibe xeder, dibe xapandin. Ev isbata vê ye ge ew wek Sûrî nafikirin. Wek insanên welatparêzê Sûrî nafikirin. Wek insanekî got dilî wî bi ser yekîtiya welatî wî nafikirin. Ti pêr rûdinê rastiyan em ji wan hevalê me ji wan dibêjin. Dibêjin netewbûyîna Sûrî wisa mane wilo dibêjin erê dinivîsînin jî lê piştî hevdîtin diqede telefon ji wan retên. Ya jî hevdîtin çêdibin cuda ji wan re em qebûl nakim lê tamam. Yani bê îrade ne. û ji xwe ê bi wan re tev çete ne. Ya ma çeteyê navîn li ser wî ye. Yani çete tiştê baş nikare fikire. Li gorî wî yani binpêkirina mafeyekî bike, dilê derxe, çavekî derxe, yekî ser binayetê bavê ji li gorî wî tiştê herî forsa xwe pê bike ew e. Ew forsa xwe bi çanda demokratîk nake. Ew forsa xwe bi aştiyê nake. Ew forsa xwe hertim dixwaze zemîneke bi gotê de talaniyê bike, tê de xerabiyê bike, tê de kuştinê bike. Evana ji bo vê em behsa van çanda wan ev çandeke û dema xwe têm dibêjin çete ne gerek bêfêm kirin ma çete çi ye? Çete bêpîvan in. Ji bo wilo yani ev xapandin jî bêbextî jî evana yek ji taybetmendiyên çetan in. û bercewendiyên hêzên hegemonî di van planan de. Yani çi bercewendî wat di van planê got dibe heger Şeyx Meqsûd bi ew qas bêdeng bû yani ew qadîmenê got Şeyx Meqsûd derketin yani em siyasetê deyîn alîkî em di aliyê şerê leşkerî deyîn alîkî di aliyê mirovahiyê de jî bêdengman ew qa komkujiyek çêbûn li dijî zarokan dijî sivîlan yani bercewendiyê hêzên hegemonî piş perdeyê çi Sûriyê de heye çi di van planan de heye. Pir tişt hene. Yek ev hêzana yek taybetmendiya wan heye. Gehertin di welatên alozî de kî dikare bibe dendika û bingeha aloziyan wî dihêlin. û hemû derê wisa kirine. Mesela dibêjin perçe bik û hukm bik. Tê bîra we li Efganistan 20 sala Amerîkî man lê roja derketin ew hikûmeta got pê re dixebitîn nehiştin. Hikûmet teslîmî kê kirin? Teslîmî Talîban kirin. Mane wan heta wê keliyet got Talîban terorîstin û ew in. Li vir jî ev colanî anî Şamê kirin serok wan anî. Britanya anî, Amerîkî anî, van hêzên navnetewî anî. Ji bo çi? Ji bo yekî tundrew bimîne.
ji bo nakokî û alozî di herêmê dimînin. Ev alîkî ve. Aliyê di dwa ji bo van hêzan İsraîl giring e. Ewlehiya İsraîl, firebûna İsraîl ji bo wan giring e. Ji bo vê bikin, ji wan re pêwîst e êwisa serdesthilatdariyê bin. û pêwîst e bi navê Sûrî bi İsraîl re peymanekê imza bikin. Yekî din bê belkî wê peymanê pêr imza nake bez vana ji ber dest wan de ne wê diriya wan re bi navê İslamê û bi navê Ereban peymanekê bi İsraîl re bidin imza kirin. Ya siyemîn ana İran di rojevê de ye. Pîlansaziyên li dijî Îranê. İran hat itîfaqê û şertê wan qebûl kir, qebûl nekir bi şer wê bikin. Di her du haleta de divê zextê ser Îranê bikin. Ji bo zextê bikin pîwîstiya wan bi du hêza heye. Pîwîstiya wan yek bi İsraîl heye, di do bi Tirkiye heye. Ana İsraîl temam pêr ew dikin û İsraîl û ê Şamê anîn gel hev. Roja ji xwe şeva got êrîş Şeyx Mexsûd dest pê kir. Di aynî wê şevê şeva wê de li Parîsê jî Şêbanî û İsraîlî bi hevdûr rûniştin. Şêbanî û İsraîlî ser çi esasî kom bûn? Givanê Şamê qebûl kirin, êrîşî me bikin. Taxê me bikin. Aliyê din ji bo got karibin li Îranê bixin yan jî ji Îranê re bêjin min e ez karim li te xim qadek ji wan lazim e. Qada ezmanî, qada lojîstîkî, qada çûn û hatinê. Yekî NATO cîranê Îran ji wan re lazim e. Ji Iraqê nikarin. İran Tirkî lazim e. Tirkî ji bo erê bike divê dilê Tirka xweş bikin. Dilê Tirka çawa xweş bikin? Hema kengî Kurda xwe dilê Tirka xweş dibe. Qediya yanî. Şertê Tirka hirtim ew in. Ne tenê Rojava. Ne tenê Rojava. Rojava bûyî mînakekî rûmet û hebûna Kurda li her şerpeçeyê Kurdistanê. Biner xutê bûyerê Şeyx Mexsûd çêbûn li derve welat jî hundirê welat li her sî perçeyê dinê Kurdistanê çalakî çêbûn. Ev vê di nîşandan. Yani Rojava nebzê wê di dilê tevayî perçeyê dinê milletê me li perçeyê dinê Kurdistanê lê dide. û milletê me binerin can hinek partî hene em wan belkî wek hevdû nafikirin belkî nakokiyê me yî bîrdozî siyasî fikrî jî hebin lê dema Rojava dikeve rojevê herkes ji bo yê dibe yek. Türk jî vê dibînin Türk jî ji bo vê Rojava hedef digirin. Ji bo van sedema teva ev hêzana dikarin bazara bikin. Her çi qoysî em jî di vê siyaseta cîhanî de ciyek me heye wek Bakur Rojhilatê Sûriyê dibêjin. Ciyek me heye, bandor heye, itîfaq hene, têkilî hene. Lê em jî bîr nekin ki cîranên me jî wek Tirkiye hene, wek İsraîl hene, wek İran hene. Vana mesela ana İran bûyerê got çê dibin ew jî zulmê milletê me rojhilat dike. Ew jî milletê me şoreşgerên rojhilat edam dikir. Xort û keçên me dadleqandin. Bi salayê tehdê li gelê me wê de dike. Ew rejîm jî li beramberî pêvajoyekî got wisa êdînema jê tiserife. Êvan welatê din jî vî rengî. Ji ber vê ev hêzana di van tehewulat û guhertinên got çê dibin naxwazin got em wisa di aramiyê de bin li ser xwe bit dixwazin me jî mijûl bikin tê nava şerekî de got em nikaribin di van pêvajoya de bandora xwe li siyaseta demê bikin. Belê birêzanlar yanî te behsa perçebûnê jî kir plana got bidibe dibe got perçebûn jî dide ji xwe eger em behs bikin behsa Sûriyê tevê bikin rêveberiya xweser Qesedê Bakur Rojhilatê Sûriyeyê kesê got destpêkê banga yekbûna axa Sûriyê dikir. Lê neçarbûn çêbû di dawiyê de perçebûn çêbû. Ew perçebûn di wê planê de heger Tirkiye jî tê de be wê Tirkiye qebûl bike ev perçe cîranê wê be. Perçeya Bakur Rojhilatê Sûriyê. Ana Tirkî tedî ew jî nav xwe pêvajoyekê jiyan dike û diyalogê wê bi Imralê hene bi PKK hene. Serok Aporê yekser hevdîtinan dikin ji bo careseriyê. Ana ew pêvajo wê çi qoysî pêşkeve wê encamê çi be ez tam ser wê nikarim agahiyekî zelal yani wilo tekez bêjim lê em dişopînin yani wek hêviyên got gavin bên avêtin tê dîtin. Tirkiye heger bi rastî berjiwandiya xwe jî zanibe gerek vê fêm bike. Yani Kurd nexeterin ji bo wê. û heger bi rastî ew li Bakur pirsgirêka xwe çareser bikin. Hebûna Rojava ji bo yê dibe hêz nabe xeterî.
خطریا چیه او گروپین çetek bibin cîranê wê bine grupên çete bibin cîranê wê eger îro erê dostê wê ne bes çanda wan çandekî mileta tu nedike aramiyê tu nedike civakê tu nedike lê me çandeke demokratîk biratiyê çê dike binerin em li vir ji 2011 heta ana Kurd û Ereb û Siryanan bi hev re jiyan dikin heta niha aloziyek name çêne wê ye hetana tevî got pir tiştên got dibû bûbana sebeb ji bo derketina aloziyekê hene li ser erdê yanî pirsgirêkên got nehatine çareserkirin emrê hinek pirsgirêka 5 û 6 salin lê dîsa jî me nekir me nehişt got ew bibin sedemê alozîna ji ber çi em pir hişyar nêzik dibûn got yekîtiya gelan jiyana hevbeş were parastin Türkiye ji berjewendiya wê yê got pergala ku lol pêşkeve got milletan jevdû cuda neke lê ev çetana ne wilo ne ev çetana çanda waniya çi ya qirkirin û tunekirinê ye yê ne ji pêkhatiya wî be ne ji olî wî be ne ji hevalî wî be dibê tune bibe ev xeter ji bo tevayî civaka Tirkiyeyê jî êdî hebûna Rojava bi vî rengî yan jî em bêjin Bakur Rojhilatê Sûrî ne tenê Rojava Bakur Rojhilatê Sûrî ji bo Tirkiye demokratîk jî esas dibe hêz nabe xeterî gerekê dewleta Tirk jî vê fêm bike Birêz Aldar duh serokê hikûmeta Şamê ya demkî Ehmed Şerع biryarnamek derxist derbarî mafê Kurdan hûn çawa dibîn vê biryarnameyê Ana doza Kurd ne dozekê wilo hema biryarnameyeke were çareserkirin dozeke dîrokî ye siyasî ye kwîr e bi distûrê gerek were çareserkirin Meselen ev hikûmeteke demkî ye dibe got sibe ev şerع biavêtin dibe were goşxoyê were guhertin wê çawa be yekî din hat got wala ez jî biryarnameyekê din derdixim mane Mersûm Cumhûrî dibêjin riyasî Mersûm riyasî yekî din jî derxe ev a sêzda û yekî din jî bê a bîsta ez derdixim ez ji wê radikim wê çawa be divê distûrê di werî nîvsandin îca ji bo distûrê di werî nîvsandin divê got em hev re bixebitin ew li jina got distûrê ya got binîvsîne divê nûnerên hemû pêkhatiya tê de bin munaqeşe bikin heta got rêbazekî careseriyekî rast pêşkêş bikin tişt ne bi distûrê bin tenê biryarnama be mînak ana yekî parêzerek derkeve û bêje ya Ehmed Şerع te ev biryarname derxist û distûra Sûrî de tiştê te nivîsandine piranî bi distûrê dibin bina kok Tayyib em ê ez distûrê esas bigirin ya biryarnameya te tu distûrê esas bigire divê te Ehmed Şerع bide dadgehê tê bêj di derveyê destûrê te kir mane sûn xwar gozê li gorî destûrê te bigerim êva te li derveyê destûrê tişte kir yani wextê tu dibêje ez derveyê destûrê tiştekî nakim nabêj tiştê baş ya xerab tu dibêj derveyê destûrê tiştekî nakim yanî li ku bi bela bibe ji bilî ha ez ana nerîn li ser maddeyên wê nadim ji ber ew pir mijarên ciyê munaqeşeyî û pir tiştên gowerin gotin hene lê beriya wê ez dibêm yani hema elhindirê nenerim jî ez ê bêjim ya te li gorî çi distûrê ev nivîsand û di do tiştê got te nivîsandine di welatekî merkezî divê çawa pêk be mane ev tiştê got te nivîsand hinek jê divê welatekî demokrat be pergala got ehtimad dike ne demokratîk e wê çawa pêk vê maniyê tenê ser kaxet amîne ev alîkî wê aliyê din te çi demê dinivîsand berxwedaniya ku san muezzem çêbû û te wî qeys hovîtî kir û tu hate şîrkirin yani bi xêra vê berxwedanê tu ket bin zextekê de tu nemazanî ji xelkê çi bêje û her kesî ji te got tu çûyî Kurda tune dike ya tu keçên Kurdayê got qebûl nekir teslîm bibe li ber xwe dida tu ji bîneta davêje ciwanekî got ber xwe dayî tu dilî wî derdixe te ew dike li pêşiya kamîreyan ev çi hovîtî ye ji bo îca bi rastî çalakiyê milletê me çêbûn helwesteke pir radîkal derket ortê neçar ma çi kir neçar ma îca bixwaze xwe ji vê tengayê derxe gavekî wisa bêje û ji alîkî din de qaş û siyasetê jî dike bêje ma ka qesedê çima sîlahê xwe danayîne ma nevan pirsgirêka Kurd çareser kir yani siyasetê wilo erzan
تێرا یان نابێت تێرا ئەوێ ناکە گۆکجارە سەریێش بۆ سووریە بینە هەگەر بڕاستی تش دل ئەو دکێ پەیمانە دەهێ ئادارێ پێک بین ئەم لە هەورونێن ئەم هەور مناقشە بکەن ئەم هەورە پرزگرێکە ئەو بکەن من ئەرمە شاندایە کوردی چێ کردەوە کۆنفرانسێکمە چێ کرد شاندایە کوردی دەرکرد پارتیە کوردی تەب شاندەیەک دیارکردن وەف شاندە نامە ژێرشاند گۆم دخوازم تەڕونێ بەلکی ئەم مادێ گوتە نیویساندن هەنێک ژێ شاندێژیش تەر بگوتانە و هەنێک ژێش خۆی وێ جودا بەهاتا گوتن تە شاندێ ڕوون شتەبەرە bi şandê û şandeyên te û lîcanên te bi hev re formûlek bidîtana û ne di peyme biryarnameyê de di distûrê di bihata nivîsandin êtevana tev nekirin ev yek ji taybetmendiyên dîktatora ye dîktator zan çawan e bixwaz çi bikit bê ez ê bikim yani mesela tu jêr bê ez nexweşim ez yarim textor dona ez ê te derman bikim Tu bêje dixwazim xwe bikujim dê napise ez ê te bikujim tu bêje ez ê herim cêkê dibê napise ez ê bikim yanî divê hertin tehemû tişt dest wî de be qebûl nake tu xwe ji bo xwe tiştî bike yanî tu ji bo xwe biryarkê bide qebûl nake ji ber çi hemû tişî bi xwe girê di xwe dikin avenda hemû tiştî ev jî wîsayê divê gerek nake hunerîn bidin gerek nake hunerîn zaten ez xwe dikim bavê Kurda ez xwe dikim خودیه کردا و وازی پرزگریکا کردا چاره سر بکم خودیا هون کینه هون چنه حتی آنا بلکی سبب در که بیش اساسا شو هم نکردن یه کرد ازم خودیه کردا ازم اف سیاست وسا لدردوری سیاست افتلاندن و خواستنا ری بگر الپیشیانک تشتا وی خلاص ناک و بلا بیجی فیلم بکه بصد سالا هیزم بری ویجی و پرچندنی کردستان دجی هرتم جینوساید سر کردادانی کومکوژی پیکانی سیاستین تنکرنه و حلاندنه و قداخیان سر کردا پیکانی لی کردتونه نبون تجی وان سیاست خوی ارزان تنکار متونه بکن لی اگر براستی تتخوازی و پیواجویا نود سوری نوک سوریا بره به دنیا خرانا بگوت به پیکاتین گو هیر پرزگری که وان چاره سر بک ne dervê van pêkatiyan yanî tu kesî tu nekirin û nerê me gotil dewsa me de van biryaran bide heger berxwedaniya Şêx Mexsûd û Eşrefî vî rengî çêne û wî ana biryarname dernedixist heger hêza Qesedê tune ba û Xweseriya Demokratîk tune ba ev dernedixist wê bigota bera bimîne lê ew jî dizane berxwedaniyek heye hêzek heye rêvebiriyek heye rêxistinbûyînek heye li ser vê dixwaze xwaw bike yanî derdorî meselê biftilê û bi şêwazekî raya giştî bixapîne belê yanî divê pêvajoya em tê de derbas dibin giringiya rola partiyên siyasî pir heye ji bo raya giştî di nava civakê de nerîna we de divê pêvajoya em tê de derbas dibin partiyên siyasî kar û xebatê wê tu çawa dibîne rêxistin û partiyên siyasî li Bakurê Jilatê Sûrî bi rastî partiyên siyasî ew jî di nava tevgerê de ne dixwazin careseriyekî nerînekî pêş bixin dixwazin yanî ew jî li gorî derfet û imkanên xwe erkê xwe pêk bînin heta van rojên dawî de hevdîtinên me bi partiyên siyasî Kurd çêbûn bi enekesêr jî çêbûn partiyê din jî çêbûn û tev jî vê te kes dikin yani dibêjin nerînê me çi bin belav be çû cudabûn navbera me de hev dalî fikrî û siyasî jî belav be lê parastina van destkeftiyan erka me tevayê û giring e partiyê me siyasî ne tenê ê Kurd ên Sûriyan û Ereb û êdin jî divê berpirsiyarîtî hemû kes nêzik bibe û em rê bigirin li pêşiya hewildanên vê rejîmê ya got dixwaze fitneyekê têxin navbera civaka me de yani ew dixwazin meselen dixwazin Kurda û Ereba berahev bin gerek em neyên vê lîstokê em binerin di van 14 sala de me biratiya Kurd û Ereba pêşxist me hevgirtin pêşxist me hişt got xwîna me û keda me û tev têkevna ve hev yani em bi hev re me tekoşîn kir me bi hev re parastin kir me bi hev re ked da û em bi hev re jî qedera me yek e ev hewldanên fitneçêkirinê û tevleviyan ê Şamê dikin û Türk dikin gerek hemû partiyên me vê berpirsiyarîtiyê rabin neyên lîstokên wan
يعني وصا اف خطابه دجناتيه جهنك كردي ما بكن دجي عربا يعني عرب بكن دجي كردان ابناك بخدمتها نه كردان نه عربا ابتك بخدمتها ايجو تخوازن هفقرتنا ما وبراتيا ما خراب بكن ام دوی علي دقرك الشعر برخوادانا شيخ مقصود وأشرفية ده يعني ام بيجن آليين كردستاني هلوستين خوا ديار كرن يعني تأف هلوست چاوا خوندن يعني جبو باكو روجلاتي سوريا جبو روجاوي كردستاني و او هلوست جي خوا قرتن دما کوبانه جی وقت برخودانیا کوبانه چی بو تبای کردستانه و حتی جهانه هم کس خودی لیدر کرد شیخ مقصود جی وصاب برخودانیا دن جولو بون عفرین و ایدن لید اف شیخ مقصود و اشرفیه ده پر بالکش و پر جدا بو يعني پر طرفينجو براسي ما حتى شوا بريو بلكي سلافج لهبنت كر لي مديت جبو باراسنا اشرفي وشيخ مقصود چه درفت دست واند هبو خسن دوره اف نتشتكي وساجريزي اف ويد نشاندان يعني قدر ما تبايك ام تاف دبن خطريه كي جان دكن وگرك ام تاف بهبره وان دست كفتيان بپاريزن و تایبەت پەرچێندنی کوردستانی ئەڤ ڕاستی ئیسبات کرد گێ ڕۆژ ئاوا نەبتەنی و چ ڕۆژ ئاوا چێ بە باندۆرێ پەرچێندن دکە یعنی مەسەرەن لە باشووری کوردستانê هەگەر ڕۆژ ئاوا بێ باندۆرکردن و ڕەوشای نەینی بێ وی باشووری باندۆر بە لە باکووری کوردستانê jî wilo ڕۆژهەڵاتی کوردستانê jî حتى هناك شوباند هناك كسار رجلات كردستان وساوك بيوان جبو خداتانين خودي دركتنا على رجاوي كردستان دبي بنجه جبو بيشخستنا شورشا ديمقراطيك يا رجلات حتى جبو وان هيزن نامنتوي گیرو روج لروجاوا خوک دوست کرداد دن نشاندان لروجلات جی پیوانه که یعنی آنا گل روجلات و مدن انگلیسی ساده دیت دبیجن دبی گلو اف هزی نامنتوی قد خوازن خودن دیار کرن وکی گو لکیلک عملت روجلات کردستان نه اف هزانا وال روجاوا نزیکاتی وان جدانه گلو می چا وان باور بکن امی چا وان کار بکن يعني حتى بيدخل مناقشه ده اف تاف والباكور تاف الشرط ومرجن زحمه تبي علوزين جوهنا لديسا حرتم چالاكي ومشو هالوست بهم با دوام دكن دربي ولات ملتي ما يقول دربي ولات حتى برشي كردستاني دناوا شرط ومرجن بيروقراطيا اوروبا دو وكي دنجي ولات دنجي لديسا چالاكي خو كيم نكرن استوا اسلاف دكن رزداري خوشبو توات بيجن و بهيوي مگو او هستياري اوان لبرانبري روج آوا هيناد آستك مزنتر دجي بردوام بكن و هلوستي وان لبرانبري و كسي قناوي خوكرنا حكومة دشامي ده هلوستي وان دي زلال بك شخاري داوي دقودن و شرع بيش ألمانيا ما بيست ملتي ملوي ده دناوا آمادكاريا چالكي ده او چالكيا قو دموکراتی خواز آزادی خواز قد خوازن پیک بینن جبو پروتست کرنا چونا شرعی آلمانیا پر خودیواته یعنی او بچور ببینم عرب و کرد و سوریان و آلمان و هر کس دناو چالاکیا دو چوناوی شرمزار دکن هل وستکه لبرانبر ایوان کریاریان گود کن و او به ویرنگی بردوام بکن و این نکاربن خوب پارێزن روخاندنه و این نکاربن بقوته بزوره خو بهلن سر دسلاتاریه هگرو له هوبا و چا و بحث جمابا و بشار جمابا جبر به همه کس پرچندنی کردستانی هلوستی خودان دیار کرن لکلک روجاوا گوتنم سکنن و پشکریجی به چالاکیان به داخیانیان دان دیار کرن و از باورم جی و اف بردوام بک حتی گو چارەسەریەک ماینده پێک بێ بڵێ ینی شخۆش بۆ بەرخۆدانە شێخ مەقسوود وەشرەفی ڕاستی گەل هەستیار بووە هەیەجانە لە قادانن ینی ji بۆ خودی دەرکەتنا لە شێخ مەقسوود وەشرەفیە لە بەرخۆداناوی هەروەها پێواژۆیە گەمانە تێدا دەرباز دەبن ئەم بەحسا گەل بکن چه ژواتێ خۆسن divê dema dîrokî gem tê derbas dibin ڕاستی ملەتێ me texsîr nekir heger belkî kêmaniye me hebin
بس یه ملت هنه ملت چی جهات خواستن کرد زاروک خودان مال خودان ملک خودان وقت خودان 24 ساعت خبتین و هند کن ملت ما ملت کی هجای ملت کی جبو ولات خو جبو رومت خو جبو آزادی خو چی جهت خواستن که لی شورش ولوی شورش زحمته شورش هما دروجه که و مه که و سال که پیک ناین شورش هما یکسر به تقاوه قاوت نه واتیا گو حمتش تمام بو بچک بهنا فریجر لازمه تحمل کردن لازمه صبر لازمه و قناق زحمت جمعی جیان بکن ایریش سرمت چه بن جان هنک جولا امی بشکین جان هنک جولا اوی بشکین جان هنک تشتا تبصرت که جان هنک تشتا وقت پیلاند که پیک نایه جولنه حملنه لی اساس حمله گشتیه دی گشتی ده هم سرکف هم سرکفتینه دی گشتی ده پروژاک ما هي پرگالک ما هي بیراوریک ما هي هیزک ما هي يعني دوان آلیا ده استراتیجیک ما سرکفتی هي لی بگمانم بیش زانبن این برامری ما اوجی هیزن اوجی دولتن اوجی دبگو دجینا ده پلانک خو پیک بینن لی نه معنیه گو حمد شو کوام به حتی جارنا هنک پلان وان هگر پیک تنجی بلکی جارنا ببین بلا سری وانجی بلکی او به سبب گو دم پیش لسروی تگاون دم بابه جهینا حملن مسترت بک ملت ما تقصیر نکر وز باورم جی جنها پیوجی بوی روحی و ملت ما دیسا جبو سرخصنا شورش دموکراسی جبو جاره سرکرنا پرزگری کا کرد جبو پیکانینا داخوازین ما بوی روحی و فداکاریه و باصرار کجبری مستر امی کاری خوب کن جبر مدید بچکی هگر سسبون چیه بو بچکی یان نهشیاری بون چیه بو بنار شیخ مسعود اشرفی وان هو وات شکر ایرو بنار لدیر حافر و مسکنه پاش دوک شاندنه دی یعنی تبریار دای نتشکی شر و گیک شخور بکو قهرمانی تبریار دای تبی نه حتی امور خود تنظیم دکه بنارن ایریج دکن روزین گرانجی پیش یامنه يعني نجوك أزانا دل معناه قضية حمد شوي جا في خوش به راس باكرو جلات سوري ستاتويا ودي ور باراستن لي زحمتي وجي هبن و أفي زانا ولو راحت نسكنن بدس وان بي أو ناخذ نيك جمامينه لدي مو درفتي ندروان جوام درفتي ندروان إيرو أم هر يك جما أركا خو بيك بينه أم باري خوي سبب سبق دكن أم إيرو أركا خو بيك نينن سبب باري ما دقات جرانتر دبه herkes vê zanibe dijminekî hove tupî van cemû tinene gerek em bi hemû hêza xwe ya siyasî ya fikir ya ramanê ya bîraweriyê ya eskerî hemû aliyan em xwedî hişyarî bin û rê nedin dîsa vana xapandina bikin bêbextiya bikin em hişyar bin van aliya de heger hinek tişt berê me nedîtin me ferq nekirin ام درس و عبرت اجي بگرن ام ببینن گوگ بنا اوانا افتش گودن لی راست پیکنانین و چاوی دبگ و سبج بی بکن دوی آلید هشیاری هبه ام تب هفره و جبر گو تشتکولو کرن ام نکهم بین باندورا شر تایبت و فتنه گود خوازن بکن گمه و پیکاتیه دن بر هفدن راست دوزا کرد دویگم بپاريزن ام خودی درکبن لی بلا نشمته وارکی گوگ ام بکاتی عرب سوریان آشور ارمن ام وانا بدن کلکه که نا ام دیسا تب هفره شورش خوی دموکراتیک سر بخ بله نرخاندنین و آگاهین پر زنگین تب مرا پار وکرن اندام دستیا سروکاتیا پیدی رزدار آلدار خلیل گلک سپاس بوده سپاس خوش بله بینرین ما برنامه ما وی آوایی بو مبوارا پار وکر گلک سپاس و متماشکر شوپاندن و شانامه زندی درباره پیواژون گو درباست به بردوامه هر وها بحثا برخودانا شیخ مقصود و اشرفی د برنامه ما دیجی بردوامه گلک سپاس ببینید خیر و خوشیت